Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chhir tu Silian Sangpuya. Union Minister of State for Women and Child Development and Ayush Dr. Munshpara Mahendrabai Chuan Voin Khan Langin Mamit Atlo. Deputy Chief Minister Puton Luen Voin Khan Saila Motor Supply Scheme Hong. Prime Minister Narendra Modi New India Chuan Nungcha le Segresa Tis Helova Masona Tluantling Kalpui Konga Mashuai Tuanito Ati. Sire Tupi Kamalong Chesola Raltan Mi Samthum Pali Aitlem Lawanthi. Union Minister of State for Women and Child Development and Ayush Dr. Munshpara Mahendrabai Chuan Voin Khan Langin Mamit Atloa. Union Minister hian Mamit Atlan Vele Mamit Din Tharvenga Meche Thabar Te Inhumim Na In. Sakhi One Stop Center Atlo Ngala He Muna hian Tuna Mi Pakhat Enkol Lai Nei Meka. Swadar Great Ko Bokin Enkol Lai No Pangpanhila Puitling Pali and Vain Mi Paruk Ano Mek Bokani. Union Minister hian Din Tharvenga Mi Vek Ankanwadi Center number 5 le Mamit District Hospital le Ayush OPD te atlo bok ani. Union Minister ne chanhulama Mamit District Conference Hall Mamit Sarkar Department how to ten aspirational district malang na sang le Central Sponsor Scheme sang te asoi puya hemnu hian Anganwadi worker le Asha te koma chumin nuwa khotlang shoi tu VC Panchayati Raj Institution PRI te an ko umbok ani. Union Minister hian an harsan te lot henin nakin zela harsan na an ni point biak thereng ani thuasoya. Sakhi One Stop Center le Sodar Gria Omek te chuan mania intung nung theitur le inon kol theiturin vocational training neya thiamthil thatak nei tum turin acha ani. Mizoram State Council for Child Welfare MSCCW ho tu tele Governor Haribabu Kamambati te Voin Khan Ras Bhavan anin koma. No pangte ta na ham thadna no pangte humhim na kong le no pangte thamuang taka society a ano thanlen na tura malang na te an soya. Governor ne na hian MSCCW ho tu te chuan an malak na huanga National Painting Competition bo chai chungchang National Bravery Award for Children thanchu konga malak na te no panghoisan lomandong te zirna senso chomdol na chungchang te ICCW atanga no pang chomdol ngai te tranpeni dan an soi ani. Deputy Chief Minister Puton Luen Voin Khan Saila Motor Supply Scheme Hong Honain Khom hi Sailam Hall aneni Vice Chairman Horticulture Development Board Pueflin Moya Poi Nakman Pui ani. Puton Lue chu Sailam Kho chu Thingtlang Khojinga Chumlo Chatlo Darkar Somni Polichunga Tuinhyang Nar Takadong Thei Kho anni Sorkala Pui Poin Achhuanga Khwenton Tlaka Puanga ni ati Nyang Nara Tuyen Don Theina Ta na Sorkar Thoktu te Khotlang Mi Puidin Watson Committee te an poi mo an thanem ngai na wangin voin program chu an mang theni ati Deputy Chief Minister chuan he khuwa hian meeting in ni khata liter somru pani zel tuyen dong theya kham khop mai ne lovin man sen do andong ani ati PC changtu Deputy Chief Minister chuan sanitation nama tanaturin kal khom te fuya che thiang him khodai ti final thiang him na konga tanle Aizawl tura cha in Mizorama ko file thiang him berni tum turina fui bok ani. Sailam kho chom tu tur Sailam Motor Supply Scheme hi scheme pani manga thoni lenglet luya tanga khochunga tuipam lu na hi na bar sum manga thoni ni jung chakna solar pump manga la kani na bar sum manga malak na hen tu connection packs phone lova public point somnga tanga tuipek chwa thin ni in kumsani sompako August ni somni pasiri khan thozo ani chungotin hena tu connection packs so hi jal jevan mission manga tho ani thunga sumra manza cheng noi sompariat singsari sangni sari ni in chung ko za sumko sari hena an mani cheina tui connection pack vek ani. Voin Khan Health Minister Dr. Alal Thanglin chuan Kulasip Venglai Parish Hall North East Special Infrastructure Development Scheme manga khumza omna district hospital thar sangna tulung phuma phum. Minister Dr. Alal Thanglin chuan Kulasip District Chunga Health Center Health and Wellness Center hlan kai ngai zongjong te chu ataka kalpui vek ani to thu soya. Shrilen wanglai rampona tanga tangkhang ron ho boipui konga te ramria shive ending na kalpui konga tele damlo enkol konga Kulasip District Sarkar na thoktele mi pui thona fakomati thu Health Minister chuan soin khumza omna hospital thar sang turapo thona boruak thatak kara kalpui turina cha ani. Supply Minister Pukel rilina point he huni man puin Aizawl lunglele si ha dota Kulasip District in khumza omna district hospital an nei tur chu lomomati thu soin health clinic thar thanem taksang turin malak mekani thu soi bok ani. School Education Minister Pulal Chanda Maral te chuan NSS Day voice somnga pathumna Aizawl vana pa hola man puya NSS Day hi September ni somni paliani ma serem chanjong na vain voin hian lom ani. School Education Minister chuan heuna hian thu soin NSS volunteer ten khotlang le ramtan thil tha anti chi sang te chu
a thlon don lovati a midang te zirtir tu nizel turin NSS volunteer te chu fuya NSS thupui not me but you ti chu midang ta na nunani a pathian thu hle ani ati a nun ka hruai tu nizel se du thu soi ani minister hian anna tho thata wanga pek state level NSS award for 2021-22 chu Silaram le NSS program officer government service college le lorem pui silo NSS volunteer government service ten na hlana he award hen chawmena thu jek le pui so fai kengtel ani minister hian sports minister's trophy for voluntary blood donation a hlan ngal bok ani PRS Legislative Research New Delhi in State Rang MLA te tan abot sai National Workshop for State Legislators nimin le wen ne Mizoram atangin MLA paruk puis biak zawa Dr. K Pachunga puis la zirliana Dr. Vanatran puya puel thang moi le pukel dong le te antel he workshop a hen thu pui hlom len tak tak environment chungchang healthcare le state finance ba ka GST le budget kalphung chungchang te zir howani a COVID-19 chupui lenga wanga Central Sarkar state rang ten sumle paila maharsan an to dan po zir howani a COVID-19 ripui le lockdown wanga state rang ten sum an puk bel dan te zir howani boka ripui len ma GSDP atanga state sarkar te tana bat phalzat bituk za pathum po ripui len nu ati punani thule kumsang ni somni pakata za pangale sangni somni paka somni pania za palia ti punani dan te soilanani a Indiaram state jinga GDP za zela tanga te in Punjab in leiba an nga ber thule Mizoram chu Indiaram state jinga leiba ni tlember polani dan te tarlana ni bok he workshop soi huna hian Mizoram atanga tel MLA te chuam Mizoram state bekathil thleng le Indiaram pum huwa pahrotna an nei te tho ve in environment kai hnoi soi huna Dr. K Pachungan Mizoram NHIDCL kong lai chu masona lomom takan iroli environment le kuna thoktu te ta na ngong thalo soi chokin hemi kai hnoi dane hrai omte azot fi a state rang leiba chungchang te po zo fiani in Mizoram chu Indiaram state jinga GDP za zera te in abatlem polan awangin Mizoram Sarkar Finance Department lo enkol to tu zongzong tele tuna enkol me tu te thora alang chho mek zelin MLA te chot an hria ti an soi ani Longkla district chunga tlomngai polian ber yang lai association while edin cham voi somli paren of khan while branch rang ten maniram chandan angin an mang while ede voi somli paren lom na hi branch rang ten Maniram chandan ang mangin branch tamjok chon veng chung thian fai natlangin hunan manga branch chen kha chu jing kar atang natlangin thunama inti hlimna chi rang a hun mang le in sports week ne hen mang branch anom boka thupia tan oil kompuan ram le nam humalti man ani tundin huna oil hi branch za som pangan omeka saphet quarters pasari omin group pasarin omboka member himi pa singthum sangru zanga somli le mesia singkha sangkuwa zare somni anwain singa sanu zathum samruk anam mek ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan New India chu nungcha le segresa ti chelova masona tlontling kalpui konga mashruai tu ani to ati National Conference for Environment Minister het hui soin pumodi chuan International Solar Alliance atangin life movement thangin India chu mashruai tu ani ati a New India chuan malakna tharle ngai tu na tharnen mason zelani a Vona hen sumle paidin mini na sataka ma son ba ka chevel nungcha te hum hal konga po chaktaka malakani ati a ramchunga ramngo khu zat po azaw tel ti soin wetland po chaktakena pungmek zelati a kumsang ni som sari a boruak chia pakhat ma pechok to lo turamin ma alakna state sarkar te thopuya som hal ani sire tupui kamalong che sola ral kan mi somthum pali aitlem lawan thia mi som pali chanchua anni Syrian Transport Ministry sedanin long hi Lebanon marlam mini atanga chuakani a longa hin mi za som hi tanga za som velan chuanga che sula thena hmuna in mi som poli san chua toni in tato sa basel hospital da ani a midang zon na hi ngortaka kalpui zui ngal ani Chanchinthar serti topna na tlang pui Union Minister of State for Women and Child Development and Ayush Dr. Monchpara Mahendra Bain Vain Khan langin ma mitato Deputy Chief Minister Puton Luen Vain Khan Saila Motor Supply Scheme Hong Prime Minister Narendra Modi New India chu nungcha le sigle sa ti chelova masona tlontling kalpui konga amashwai tu ani to ati sire tupi kamalong che sola aral tlan mi somthum pali aitlem lo an thi chuti zong chu Chanchinthar kan pon the chu ani